yakni benta jongga kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Hadu arfu Ngut ki Pulit jangka Meghalaya Police 3rd Battalion ki badan duty lani ki batay Nongbah Delhi ki langat ia ke jengpang COVID-19. Kini baru ke arfu Ngut ki dan hapeng ke jeng Sumar hapua Delhi Corona Care Center. Habe keren bak RiKhasi channel kini ki Pulit ki bam melakwa man pempau kerten ki lihat namar bak jeng yo ia kan ke jengpang kala buru iki ke jeng ia ka bakrau nakadaw bak sarkar kampat simla siu ia ka pisa ka bedi ka ti ngaduk bagi poy Nongbah Delhi hau benai rempang jangka senem arja kat kendai. Susu kini ki Pulit ki lihat bagi lami napa kritersi ke bedi ka headquarter jong ka Meghalaya Police 3rd Battalion hau benai rempang jangka senem arja kat kendai barhaba ki lapoy hapo kete jaka kim simla yo ia kata ka ti ka baki wipat ki company ki layo ngaduk ini kesem ke balagap. Kini ke jemum yo ia nak pisa ke bu iki ya ke jeng namar bagi system man thi de ka bam kadi bakam juru ya ke dawai ki dashin haba ki don kam haba ki mat ya ke jeng pang ke jeng system kemtan kaliang jeni ke Pulit kala karpa de ke bos sarkar basino ya ke ti ke jengki kena makin naik nagnu ke jeng hadina bud